Xaala ku hela xixika xaala ku hela xixika laha hi nga ko antivi ku laha u nga ko xiyimo xinjhani kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lona FM inhlekani hi ku amukela mingisero meko longa yingisela xitichi lexi ri ko u nga va u yingisela ri la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo kumbe u kuma ku audio streaming ya Munghana Lona FM.co.za timhaka ti tele i nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku ra vu 17 ra n'hweti leya Ndzhati lembe ra 2021 siku leri hi nge i ra wehe mingisero meko lo nga yingisela ri ko loko ri na leswi u lavaka ku tana swo hi twa ku hi fambisa ku yini ka nhlekano siku ra namuntlha ka mahungu wahi kumbe wahi lawa u nga va ku u ri na wona kambe hungukulu leri hi nga tsakela ku va hi twa wehe ka roho leri hi nga ri amukeleki hi voice note hi ngo ri amukela hi loko hi bele riqingho i ku u vona ungeti i ncini xi va ku xi kha xi hetelela xi endla leswaku hi tikuma va xinuna hi kha hi salela ngopfu ndzhaku ka timhaka ta ku ya sawutisiwa tlhandla kambirhi loko u languta na tinhlayohlayo ta vanhu lava hundzaka misaveni hikokwalaho ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 ti komba ku ti voyamela ngopfu ka va xinuna ku vi hi nhlayo ya voho hi ntumbuluko ku ya hi laha tinhlayohlayo ti hlayiwaka ku Afrika Dzonga swi kumeka ku a hi talangi ku fika laha vaxisati va nga tarisa xiswona se xivutiso i ku loko ve xiyimo xi tani hi fika njhani ka xiyimo xolexo hi ndlela yaleyo hi ta bula na wena ka 015297185 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi nga senda tani a hi sungula ni bula na MEC Dr Phophi Ramathuba va hi pfunanyana ku twisisa ku xiyimo xa timhaka ta vukona bya xitsongwatsongwana xa COVID-19 a Limpopo swi yimise ku yini taka leswi from the IEC. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Khume minute ku bela ya khume mbira ya amukeleni MEC Dr Phophi Ramathuba hi bula na vona ka nhlekano siku ra namuntlha ka hi languta ka timhaka ta matshamelo ya swilo timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 MEC nhlekani na ku mamukela ka Munghana Lona FM na ku va hi sungula ka ku mi fambe njhani giyani ni mi vonile mi kha mi komba ku mi nghena ka tikereke hi ku hambanahambana ka toho mi fambe njhani enhlekani khalanga na ka vayingiseri hinkwawo na ku khensa nkarhi lowu hi fambe kahle agiyani vafundhisi va hina na vazalwani va swi twisisa ku why ku fanele ku ri vanhu va tlhaveriwa va vo tala va vona va swi twisisa ku i khale va khongela xikwembu lexi xiwani xa hina xikwembu xa rirhandzu i khale va fasta van'wani va kona va ku va kombela ku ri xi hi hlamula hi mhaka ya ku xitsongwatsongwana lexiwani xa hi dlaya swinene se sweswiwani va swi vonile ku ri xikwembu xi hlamurile and loko xikwembu xi hlamula khalanga xi nge hetini xi vona xi ku hetile ku lwa na xitsongwatsongwana lexiwani xikwembu xi vona ti-scientists ta hina nyika solution se va swi twisisa sweswiwani ku ri leyi murhi lowuwani wa ku vaccinate i ndlela ye xikwembu xi tirhisa vadokodela lava na vaongori ku ri xi hi hlamula loko i kha hi vulavula hi timhaka ta nsawutiso MEC swi famba njhani a Limpopo nako leswi ku vulavuriwaka hi ku veri hina va xinuna hakala mi vona swona na n'wina a ni sungulile swa ku Limpopo swa famba kahle mara hi ve na setback mavhiki manharhu laya nga hundza hi mhaka ya ku murhi lowuwani wa Johnson a wu herile and a ni twisisi ku why vanhu va ka hina a va tsakeli Pfizer matsundzuka ndzi tile ndzi explaina na ka n'wina ku ri murhi lowu wa Pfizer na wona wa tirha wa yini mara vanhu vo tala ngopfungopfu vantshwa va rhandza Johnson sweswiwani namuntlha a yi ri na premier lawani va launcha ku ti-site ta hina hi pfula titliniki permanent titliniki hi nge endli leti ta ti-outreach ntsena ko va ku loko mi ya ka tliliniki ya ka Siminya mi ta kuma ku yi pfula every day Monday to Friday 8 o'clock ku fika 5 o'clock va ta va vaccinate vanhu se a hi pfula sweswo so nakona loko hi fika ku te vantshwa vo tala loko hinkwavo ka vona 500 wa vona just young people va lava Johnson a va lavi Pfizer so hi swona a swi endla ku u nga ku mavhiki laya nga hundza swilo a swi ri slow se ndzi vonile because tolo hi kume ti-dosage ta 100,000 ta Johnson & Johnson swi ta hi pfuna ku vhiki leri taku hi ta kota ku fikelela tinamba leti a hi ti lava se lexiwani xa vumbirhi xivutiso xa ku vanhu va xinuna kalaga mina a swi ni chiwisi a ni ri na loko hi sungula ku lwa na nyimpi liya ya HIV and AIDS na sweswiwani ha ri na ti-problem to tala vanhu va xinuna loko i n'wi byela ku tana ni ta ku testa for HIV i ta ku byela ku nsati wa mina i testile
se loko nsati wa mina a tiva xiyimo xa yena na mina na xi tiva hi va hlamusela ku ri swilo leswi a swi fani genetic makeup ta hina a ti fani mi nga kuma ku nsati wa n'wina i positive n'wina mi ri negative kumbe n'wina mi ri negative mi ri positive n'wina nsati a ri negative ene hi lava ku mi tiva xiyimo xa yena so that mi kota ku nsati wa n'wina mi nga n'wi cheli so because if mi continue mi hanya mi nga tivi xiyimo xa n'wina na loko a ri negative mi nga fika laha mi n'wi chela ku xona se vanhu va xinuna ndzi toloverile mina ku tirha na vona ku na loko a ri le a tikerekeni loko mi hlaya mi ta kuma ku tele va mhani a tikerekeni loko yi vutisa khalanga ri khalanga why mi nga yi kerekeni khalanga yi ta ku ka mina nsati na vana va yile va ni khongerile sweswo ku wena wo fana ku ti khongela it's a problem so that is why hi sungula ti-program ma vona ti-campaign ta hina ta ku dyondzisa vanhu va xinuna va swi tiva ku leswiwani swi mavabyi swi fana na swona swa xikwembu munhu un'wana na un'wana i fanele ku ri a ti tirhela swilo swa yena se COVID-19 loko hi vaccinate nsati wa wena xitsongwatsongwana xi nga n'wi khoma enge vabyi ene enge hisi hi mhaka ya vuvabyi bya COVID-19 loko wena nga vacciniwangi i khomiwa hi xitsongwatsongwana lexiwani i ta fa hi vuvabyi bya COVID-19 so that is why hi nga heleli mbilu vanhu va xinuna van'wani va endla ti-message ta ku va hembela ku mukhalabye enge he tirhi mati enge he nwiwi se loko mo vaccinatiwa mi va vonile na buti majoli va kombisa siku leriya ku ri a hi swona hi vaccinatiwile na hina va buti majoli ho va strong sweswiwani hi tlula na an ox hi ku va strong hi mhaka ya ku yona murhi lowu wa vaccine i swona leswi hi swi endlaku hi ri ndzawulo ya rihanyo ku tirha na vavanuna van'wanyani lava va koteke ku ri va kuma murhi lowani va tlhaveriwa ku ri va kota ku hi pfuna ku hlamusela van'wanyani va xinuna ku ri a ku na problem a hi fambi hi ya tlhaveriwa a hi tlheleli nyana katsongo MEC ka timhaka leta mikha vulavula hi tota titliliniki mi ri titliliniki ti ta endlisa ku yini leswi swi humelelaku khalanga loko no tlhelela ndzhaku leyi loko hi sungula ku tlhavela hi sungule hi swibedhlele swa Sept hi swi engeteta hi ti-phase swi va 37 swibedhlele swa hina swa 37 hinkwaswo swa tlhavela se hikwalaho ka ku program ya improver hi teka n'wina loko murhi wu va kona hi va na mirhi leyi hi lavaka mi ta vona hi sungula ku pfula titliliniki se hi sungurile ku na titliliniki ta 247 te hi kote ku kuma accreditation ya tona between now na October vhiki ro sungula ra October hi ta va hi activate titliliniki letiwani ku ri na tona ti ta fana na xibedhlele xa Kentani kumbe Malamulele laha va ta va va tlhavela vanhu siku rin'wana na rin'wana hinkwakwalaho loko premier a va pfula va launcha program ya kona a ku ri yona program ya ku vanhu a va fanelangi ku ri a ri munhu a tshamaka dzumeri a fanele ku ri a hira bisi kumbe tikhumbi hi swi vonile vakhegulu va hakela ti-70 rand ku ri va ya kuma murhi lowani se a ha swi lavi sweswo hi mhaka ya ku murhi hi na wona se that is why mi vona hi pfuleka titliliniki ta kusuhani ka vona so munhu un'wana na un'wana loko a nga si tlhaveriwa namuntlha hi pfule titliliniki ta 58 ti ta va ti tlhavela siku rin'wana na rin'wana vhiki leri taku ku ta va na tin'wana hi ta ti engeteta until 247 ya tona ti ta va ti pfuriwile hinkwato ti tirha siku rin'wana na rin'wana swi vula ku khalanga loko mi lava ku tlhaveriwa a mi fanelangi ku ri mi lava mali ya ku khandziya mi ya tlhaveriwa a xibedhlele mi ta tlhaveriwa ka tliliniki ya laha mi tshamaku kona a hi hetseleni MEC languta ka timhaka leti ti vulavuriwaka ngopfu ta ti-vaccine passport loko ni kha ni yingisela holobye namuntlha va kombisa timhaka ta ku tanihi mfumo a mi nge sindzisi kumbe ku va na ku munhu un'wana na un'wana a fanele a ya sawutisiwa kambe ku ta va na swiyenge leswi swi nga ta va swi tiyimela hi swoxe mi kuma ku swi teka swiboho swa swo n'winyi timhaka ta vaccine passport tanihi hi Limpopo mi ti langute hi tihlo rihi mati va khalanga mina a ni lavi ku hembela vanhu because loko ho mi byela ku swi nge na siku na rin'we switirhisiwa swa ti-vaccine passport mi kuma ku siku rin'wana swi sungula ku tirhisiwa mi te mi vuya mi ku mara MEC i te so
sweswiwani leswi ni lavaka ku advise vaakatiko a hi vi na open minded because minister va vulavula ntiyiso sweswiwani ti-organization ta ku tiyimisa ku fana na lavawani va ti-company ya Discovery loko va ku vatirhi va vona if i nga vaccinatiwangi i nge tirhi ta vona va na ti-right ta teto ni twe jaji loya wa le Maritzburg wa KZN la deputy chairperson wa African National Congress appeara ku kona if matunduka va te ka copy ya bona hambi i prosecutor hambi i interpreter hambi i attorney hambi i wena i xibocho hambi yini loko i nga vaccinatiwangi i nge ngheni unless u ta famba i ya endla ti-test ku vulavula judge ku vulavula court a ni ri loko hina ho tisa ti-passport mi ta tsutsumela ka court the court ti sungurile se sweswo a swi ve sayini ka vaakatiko a swi ve ti-sign ta ku if the court i nga vulavula swilo swi herile ni ta jampa mi ku yini if the court ti na that view swi vula ku ri munhu un'wana na un'wana a nga wu tirhisa ku ri a ku ka yena na n'wina matsundzuka leswi endliwa na mina loko ni ku byala yini a nga pfuka munhu a ku xipotoni xa mina because vatirhi va mina va byala va ku xavisa byala va vaccinatiwile na vaxavi va byala va mina va tlhaveriwile wena loko i nga tlhaveriwangi i nga ti a xipotoni xa mina i nge n'wendli nchumu right for admission it reserve hambi i ya ka Human Rights Commission hambi va ta jampa va tlula va endla yini i ti-rights ta yena i ta ku i lava ku protecta vatirhi va yena van'wanyana se swin'wana ni swi vonile swa University ya Cape Town na vona va vulavula swilo swo tani va ku va lava ku endla so vanhu lavawani hi nge va stop hi ri mfumo mi twile na lavaya va PSL va ku kumbexani hi nga pfula stadium mara hi ku munhu i fanele ku ri a ta na passport ya ku i vaccinatiwile na sweswo swi nge stop i ri ni ta ka mfumo khalanga ka mfumo ni ta ka ndzawulo ya mina ya rihanyo khalanga ka first second na third wave a ndzi nga endli ti-operation ta mavabyi ya tifukuzana ndzi yimela wave yi hela ndzi kota ku vula ku endla ti-operation ta mavabyi lawani swi vula ku ri vanhu va mavabyi ya tifukuzana na ti-operation ta marhabu ta ti-orthopedics na yini vona a va na ti-rights hi mhaka ku loko hi ya ka ti-waves hi stopa ku va treata hi focusa ka vanhu va COVID ntsena sweswiwani ku na murhi lowu nga ta kota ku protecta ku ri vanhu hambi mi khomiwa hi xitsongwatsongwana lexiwani mi nga ti kumi mi lava ku admitiwa a xibedhlele swi vula ku ri hi nge pfali swibedhlele hi ku hi lava ku treata COVID-19 ntsena swi vula ku ri hi ta va hi ri na nkarhi wa ku continue ku operate mavabyi ya tifukuzane na mavabyi hinkwayo se na mina ndzi na ti-responsibility ya ku loko i nga lavi ku tlhaveriwa i ta ka xibedhlele xa mina i lava ku operatiwa ndzi lava ku languta nawu wa ku loko i nga tlhaveriwangi hi nge ku operate hi nge ku endli operation hi fanela ku sungula hi endla ti-test ta wena ta COVID loko hi kuma ku COVID ya wena yi positive hambi i nga ri na ti-symptom ina yini hi nge ku operate hi mhaka ya ku you are a danger to vaongori va hina na madokodela ya hina hi mhaka ya ku miri wa wena i factory ya ti-variant tin'wanyana leti a hi tivi ku ri loko to kuma hina hi se hi khaveriwile ti ta va ti ri strong njhani kumbe ti ta va ti hi nyiketa ti-disadvantage tihi se ndzi fanele ku ri ndzi protecta vutomi bya madokodela ya mina na vaongori na ti-cleaner ta swibedhlele loko i nga lavi ku tlhaveriwa i nge ti i demanda ku ri i lava ku operatiwa unless it's an emergency u le ka khoma kumbe i lava siza kumbe i lava yini mara if i wena munhu i na ti-operation leti i lavaka ku ri ti endliwa i nga tlhaveriwangi hi na ti-right ta ku byela ku if u positive wena munhu loyi a nga tlhaveriwa loko a ri positive because a swi tiva ku ri i safe hi ta n'wi operata mara wena hi nge ku operate ene sweswo hi ta va hi ri within our right na ti-law because ti-rights tin'wana na tin'wana ti fanele ku ri ti ta na circumstances na ti-responsibilities ti nge ti ntsena vanhu va lava ku
bona ku fana ku ri lawani Afrika Dzonga hi vulavula hi ti-right ta munhu loyi a nga laveki ku vaccinate, mara a hi fanelangi ku ri loko ku vaccinate ka yena ku va na impact ka vanhu van'wanyana. A hi pfumeriwi ku ri loko hi vulavula hi swona va ku hayi hi endla mandatory. Se khalanga mi nga tshama mi ku hayi mfumo wu nge swi endli a mandatory, mara ti-circumstances ti ta fostela ku ri mi famba mi ya vaccinatiwa. So that is why ni lava ku mi prepare psychological. Ni nge mi hembeli passport a hi mandatory, mara ku na ti-service tin'wanyani mi ta kuma ku hi ta tsandzeka ku mi nyika tona hi mhaka ya ku a mi vaccinatiwangi. Hikokwalaho loko mi hi yisa court hi ta hlamusela ka vajaji lavaya hi to tsaka loko va hi nyika jaji loyi a ku khoto ya yena kumbe geni munhu loyi a nga vaccinatiwangi swi ta hi tsakisa swinene sweswo. Hi n'wi hlamusela ku ri ka hina swi wese wena jaji loko ndzi operate munhu loyi a nga vaccinatiwangi miri wa yena ha swi tiva ku ri i factory ya ti-variant letiwani. Loko ndzi ri busy ndzi riska vutomi bya mina na vutomi bya ndyangu ya mina. Loko mina ndzi ri dokodela ndzi famba emisaveni hi mhaka ya munhu muvabyi loyiwani ku na swivabyi swin'wana van'wanyani lava va ta safara hi mhaka ka ya munhu wun'we. That is why ni ku ti-right ta wena ti nge tluli ti-right ta vanhu van'wanyana. Ai na ni mi twile MEC wun'wana muyingiseri i ri timhaka letiya ta ku vantshwa mi kuma ku a va vonaki ngopfu loko ku ri na Pfizer i timhaka tetiya ta ku kumbexani hi leswi venge ku vuyiwa kambirhi. A mi voni ku kumbexani swi nga swi ri swoho swi endlaku vantshwa va ri va busy ngopfu. I ntiyiso a ndzi ri le ka swininga sweswiwani va tele swinene ndzi va vutisile va ku hina hi nge swi koti ku tlhava kambirhi swa twala. I vantshwa a va tolovelangi ku ya swibedhlele na titliniki. Ma vona vakheguli va hina na swidyuhari swa hina va ti toloverile because n'hweti un'wana na un'wana va phaka maphilisi ya titliniki na swibedhlele. Se a va chavi ku ta titliniki na swibedhlele, mara lavawani va vantshwa heyi na tinelete va ti chava va ri vanhu lava ku tlhaviwa kan'we ntsena swi hela. MEC va na ku hela ka vhiki lokunene ku dya ku engeta khesini nkarhi wa n'wena. Inkomu khalanga ndzi ri ka vantshwa hinkwawo mi nga rivali ku ri mi famba mi ya rejistara. A hi vulavule hi ku yini hoku mi nga rivali ku ri mi ya rejistara mindzuku. I swa nkoka for democracy ya tiko rin'wana na rin'wana ku ri vaakatiko i mani ka mani a swi na mhaka ku mi ya vhotela mani kumbe mani. Swa nkoka ngopfu i ku munhu un'wana na un'wana i fanela ku ri a nga rivali ku ri a ya a rejistara. Loko a hete ku rejistara date yi fika i ta kota ku ya ku vhota. A kota ku na loko va MEC Ramathuba va nge endli swona a kota ku vulavula a ri na matimba hi mhaka ya ku i ta va a participating. Leswi swa ku vanhu va nga vhoti va ku rejistara i swa ti-political party a hi swona. Ku rejistara i responsibility ya muakatiko wun'wana na un'wana. Ngopfungopfu n'wina vantshwa loko mi rejistara for vaccine mi tlhe mi rejistara for ku vhota. Loko mi ya vaccinatiwa mi tlhe mi hleketa ku mi fanele ku ya mi ya vhota. Ni mi twile MEC a khensa swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani va na ku hela ka vhiki kahle. Inkomo MEC Dr Phophi Ramathuba lava hi bula na vona leyi va nga hetisela hi yona i mhaka yin'wana kumbexana hi nga ya ku mahlweni hi pfuna na yona ku ya mahlweni leyi ya ku titsarisela ku ya vhota. A ni loko u titsarisela ku ya vhota a wu titsariseli ku ya vhota phete kumbe mani u titsarisela ku ya vhota u va koho ka voters roll. Voters roll yi pfuna na timhaka ta vukorhokeri kumbe ni ta vulavula hi swona loko ni vuya laha. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. na khalanga Pet Mathebula. Mavonelo nongo timinete ku bira ora ya 12 a lu tivi but ku hinga nkaneta loko nkaneta ta ku nkaneta ka context yi anti vanhu mele hungula but phahla va ku dokodela nge nkaneta ya ai yimani twa n'wana mingiseri le ka 0152971855 nhleka Aye, boto Limpopo. epfukeni mjani boto mina Hayi pfukini ni ri ku hala tshembisa aka hi le ka matani. Boto ta na ku phuma ngopfu mara na ku na rangula ka ya ti-vaccine. yes Tani hi one control ni panton pana te brai na South Africa. Le ku mbombomeleni hi humaku. Leswi ni vava ngopfu swi vanhu boto ne. I ku president izamini ku vulavula na hina a hi byela ku a swi bohi. And then leswi ni twisaka swona mina tani hi muhanyi ni twisa nga ku munhu loyi a nga vaccinate hi yena a nga protected. Loko a nga vaccinate a nga protected because swi nga n'wi dlaya mara a swi vuli ku loko mina
kusaka Dr Phophi Ramathuba ku mina ni amkela mavabyi ni kahle ni na mavabyi man'wana ka mina na loko no tsuka ni exibedhlele ni nga tlhaviwangi ni ta affecta vona ni tshemba ku vona va nge affecte because va tlhaviwile se ni vulela ku swilo leswi swa palapariwa phela ku na vanhu vo tala va nga ku loveni vo pregnant va lova hi mavabyi ya COVID va tlhavini vaccine mara a swi hlayiwi sweswo a swi vulavuriwi swa palapariwa na kwala ka radio swa palapariwa boti leyi a nga nghena last week a vulavula hi timhaka ta ku vaccine yi n'wi vabyisini ni vone nga ku yi palapariwini va ku i chavisela vanhu hi nga chaviselani a hi fambeni ya tlhava lava lava ku tlhava a ni voni swi ri necessary ku munhu ka fosteriwa swi va ku swi komba ku tiko ra hina ra hi fosterika ra hi kandziyela kahle kahle wa za ku munhu i ta nghena kun'wana na kun'wana hi khadi swi komba ku i fanele zi ya ko kwala ya va lava ko ni byeleni ku fosteriwa ka n'wina ku hi kwihi hi laha ku na mhaka leyi ya ku n'we loko mi nga sawutisangi xitsongwatsongwana lexiya loko xi ri ka miri wa n'we kumbe loko xi ri koho xi hetelela xi tumbuluxa tinxangu tintshwa ivi tinxangu tintshwa leti ti nga hetelela ku ti kavanyeta mina ni nga sawutisiwa hi ku swa endleka mi kuma ku xangu yintshwa yaleyo ku ya hi genetical order ya vaccine leyi ni nga yi tirhisa yi fika yi kota ku vhika se swi vula ku n'wina mi nga sawutisangiki mi ni hoxa khombyeni ani se hi laha mina ni ndla phati ni ku ndla phati ni ndlela nhleko phati ya yena se ni ku n'wana n'wana la nga ta tala ka mina a va a sawutisile a ni ri n'wina famba mi ya sawutisa mi tata phatini ni ri laha lava ku ta phatini ya mina a va sawutisini swi herile swi languteka ingaku tindhawu hinkwato ti ya va hi ndlela yaleyo hambi ku ri koho kwala hi tirhaka koho ende hi ku la ku defendela khwiri ra mina ni bohe ku zi ni ya tlhaviwa swilo leswi ni nga swi tiveki ku swi ya tirha yini ndi ka mina malembe lama yaku amahlweni a ni mhaka ma byeriwa phela hina vantshwa hi chavisa hi ku a hi swi tivi ku ya humelela yini mi nga ku hina vantshwa va le ku chaveni va le ku yini lava nge le ku chaveni vavanuna hina vavanuna a hi vulavula lomu tikhoneni hi le ku vulavuleni vutomi ra khensa swinene khensile swinene i vanhu hi kuma nhlokomhaka ta mahungu hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM 12 tumela thintsani kubila ura 12 amukeleni un'wana mingisero hi twa ku n'wangu wa yewu yirini nhlekani mi amukeleli ka mugana lona mi pfukile hi pfukile ukuthanga ebuti hi pfukile mani kumbexani mani byela na vayingiseri ku loko mi twa nkulukumbelo wa ka hlwela ku vulavula i mhaka ku a nga la Afrika Dzonga hi ndlela yaleyo se yo mhaka swi hlwela se loko mi twa ku pfa ku va na ku miyela nyana i va kha swa ha hi khuphuka swi tlula lwandle hi ndlela yaleyo mi ri yini n'we me ano la ku twisisana hi ku minkarhi yo tala na yingisela nongonoko masiku wow ni tsandzeka ku nghena ni twa ni vilela mara ni ve na laki namuntlha ni twa timhaka ta booster aka swa COVID a swi khumbiwa ku sweswiwa ku fana na la UK ku langutiwa timhaka ta ku booster vanhu ku swi swi kumeka ku ti-vaccine leti tirhisiwaka after ma 6 to 8 months ti va ti hela matimba se ve le ku languteni ka program ya booster leswi swi vanga mintlhontlho na ku booster leyi yi fanele yi kuma hi vanhu lava nge le ka xiyimo xa njhani mara mehe ku ni nga vulavuli ngopfu hi swona ku a ni leswi swi vulaka swi huma aka tindzawulo ta tiko ta vufambisi swa rihanyo a swi ta va kahle lava lava ve le Limpopo kumbe va tiko va vulavula hi yo mhaka booster ku na vanhu va fisa ku a ni loko ku la miyingiseri ku fana na le ni vula swi ndlongi swilo wo lwa na swona kumbe wo alana na swona ene leswi swi vulaka swi va swi huma aka tindzawulo ta vona ku hambana ni matiko na lava nga tumbuluxa ti-vaccine leti kambe timhaka ta booster mingiseri a hi swi swo hlamarisa hi ku a na vhela ti-vaccine ti tirhisa sweswo to tala ku fana na yaliya ya flu vaccine loko mi yi tlhavile na n'waka mi pona xixika lexiwani na ha xava loko mi lava ku ta tlhela mi pona futhi mi ta tlhela mi vuya mi ta tlhava swo ku nga va ku ri swoho mara a swi ta va kahle ku vayingiseri va va well informed ku na loko va vulavula hi timhaka ta COVID na ti-vaccine va va na information hi vuenti ku na loko i tlhavini
swa vaccine andzaka ntsevu wa tin'hweti kumbe nhungu matimba lama ya hela eka i lava booster a hi ku a swi kahle kumbe swi kahle mara information leyi kumbe vuxokoxoko lebyi byi kahle ku vanhu va nga va kha va swi tiva kusuka a ku sunguleni va swi twisisa ku loko endle swa COVID swa vaccine andzaka ntsevu wa tin'hweti a swi vuli ku loko i tlhavini kumbe vutomi hinkwabyo kumbe i nge i lava swo yes sweswo ni vona hongi i vutivi lebyi a byi fanele byi fikelela aka vona swi nga hi ku noni jaja ku swi right kumbe swi wrong ene ku va ni nghenini leswi ku a yi vulavuriwa ni pfuneni ku na swi twisisa ku kuze yi nga vulavuriwi ku fana na le ka tiko ra hina xikombiso a hi mhaka ya ku kumbexani ni nge va vulavuleli kambe leswi mina ni hleketaka swona sweswi i ku loko ma languta matiko lama vulavulaka hi ti-booster handle ka le England ntsena na le America va vulavula hi koho hi mhaka ya ku i khale vona se va sawutisile se hina a hi se fikelela helo ene hi hlwerisa hi hina lava hi nga laveki ku sawutisa kumbe hi vo va lava va nga laveki ku sawutisa loko a ko va ku ri na ku swi famba in unison kumbe swi famba xikan'we ivi vanhu va sawutisa a swi ta pfuna na ku swi nga hlweli kambe i mhaka ya kahle ya nkoka swinene leyi mi taka na yona ya booster i ntiyiso ku swi va kahle ku na swi va kahle ku na tiko va lava va rhangaku hi va hi dyondza ka vona hi nga zi hi yimela ku hi fika laha hina a hi fanele hi va hi dyondza ku heyi leswiwa swi humelelaka ka matiko yan'wanyana hi ku leswi Afrika Dzonga hi swi ndlaku matiko lama loko va sungulini hina hi sala ndzhaku nkarhi hinkwawo ka swo swa ku tala ku nga va i-lockdown a UK vo va cinca lockdown kumbe hina kwala ntswaswala ntsena se a swi ta va kahle ku sweswi hi swi vonaku ku matiko lama leswi vo va kha ku va ndla leswi swa ku booster swi vula ku na hina a ku na ndlela yin'wanyana se ku prepare-wa yini nkarhi wa sweswi hi lunghisa yini hi prepare vanhu mihleketo njhani rather than ku tshembisa vanhu sweswiwa ku hongeti a ni vuli ku i xihoxo dafa yi ta tika loko a ni nga na ku tikombe hongi ni wena ka tlhelo ro karhi mara hi mhaka ya xiyimo swa tika ku i vulavula swi nga tikombi ku hongi ku na tlhontlho wo karhi se vanhu a va vheriwa Tsotsi ku na hi ndzhaku xiyimo i sa fika ku va swi ku nghena hi va nga vi na ti-problem loko se xi fikile ene a swi ta va kahle yi vulavuriwa ku hi nge yi doji yi le ndleleni ni mi twile bota mina a khensa swinene mani hi vumbuludzana kahle mi hlayisekala mi vuya na hambi mi ta vuya na na mati hayi mati musi a mi hindzi hi kona mi va mi ri henhla marebutset hambi mavonelo ya vana va 12-15 va ku va vaccinatiwa a ni sure ku Afrika Dzonga yi fike kwihi mara no vona la va ku vana lavatsongo va ndla research hi vona se timhaka leti a va fanele va mpfumelela ku vulavuriwa kahle ku nga holoviwi mara hi empowera vayingiseri va hina ku psychologically mentally va va strong va va na matimba va kota ku tiyimela va hunguta swilo swo tala mara loko u nga vulavuli u ta vula se ni byeleni hala ka xintu ka mi fika kwihi maka ma zamanyana ku kuma yana ku hi nga kuma swa hina mitsembyani leyi nga kota ku hi hlayiseka ringisela hinkwaswo swa radio na masiku man'wani ko va ku a ni ku na problem loko wa handla xilo swi famba na ndhavuko leswi davadava ku endla swona so lava nga na matimba historically swa tika ku u humelela hi ku vanhu ndzawulo ya hoyisa matimba swinene ene a ku na ku va tala ku hluriwa voho aka swa vona a swi koteki masiwo se ko va ku a ni yingiselanga na kusunguneni mara ni ta va ni ta xihoxo ndlela na vayingiseri swi fana na loko i la ku lwisana na democracy a South Africa kumbe mafambiselo ya democracy na constitution i tihongi i lwisa South Africa a wu lwisi South Africa ni i lwisa na laha yi humaku koho i lwisa na tindzawulo leti ti nga yi tumbuluxa so ku i wina aka swilo swo fana na leswiyani i ta vuya baba ni mi twile bab ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya eku engeta khensa swinene loko mi kote ku va na hina eka nhlekani wa siku ra namuntlha le ka 015-297-1855 un'wana hi loyi nhleka
loko ni ku nhlekani a va ri veka hansi riqingho leri antiku ni nga va ni n'wi chaviseli loko ni ku nhlekani okay 015297185 ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni ndaka nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakhalanga phet mathebula 015297185 tona lo vayingiseri nhlekani Ihlekane but na but mo ngimfukile epokele mjani efukile awa mina lata kwa ka bafowethu ayini ya vaccinator inga phazamisana ku munhu mi kuma hi ri xitambini ivi a vulavula ku biha na ku lolohisa vanhu loko a ya ben store a kuma va ri ku vaccinated a vaccinator a tlha a vuya a nga va byeli vanhu van'wana mara a chumayela gospel yo ka yi nga ri yona se lani munhu un'wana na un'wana a ti hleketelele ni vulavula ngopfu ka hina va xinuna kandi ku nkarhi un'wana mi kuma ku loko hi ri swikalwini ku vulavuriwa swilo swa negative leswi endlaku ku swi hetelela swi lolohisa vanhu ene vanhu va lava mi kuma ku vona va vaccinated mara ku ve ku ri ku lava ku fikelela yini ni vula loko munhu a teka xiboho xa ku hi lolohisa i va kha la ku fikelela yini hayi o swi teka ingaku a swi na nkoka ngopfu loko ri ku a tshame na vanhu nkarhi un'wana mi kuma ku na hi mireki loko ku ri mina ni nga ku xaveni mi kuma nkarhi un'wana hi tshame ku na vanhu lava tolovelanaku ku loko a pfuka nampundzu i ya hlangana na vatsumani va tshama ndhawu yin'we na loko o vona munhu un'we a nga ri kona a swi pfuni nchumu hi timhaka ta ku mi ta tsundzuka na loko ha ri kwale ka va level 5 loko va ku a ku tshamiwa emakaya a swi tsandza mara a byaleni a mi kuma ku tele that's why mi kuma ku loko ku ri ku vanhu va tshame va ri ndhawu yin'we va ri byaleni swa tsandza na ku va hi advisana kahle ku a hi yini ya vaccinator i rihanyo ra hina ku xisaniwa ngopfu kolomiya that's why mi kuma ku lava vo tala va xinuna va nga salela ndzhaku loko ma landzelerisa a hi vanhu lava kumekaka va kha va nghena kereke hi lava va nga ngheneki kereke lava rhandzaka ngopfu mabodhlele a twa ku nga kusuka a ya tliliniki kumbe xana ku ya ka masipala na ku vaccinatiwa kona a twa ingaku i ndlwalo swa n'wi tikela ma swi vona mara leyi botsota a ni lata kombela nyana katsongonyana a ni lata kombela ku lemukisa vaaki va ka Xamfana Mbebule Silawa Jokulu ingaku na Dingamazi na Nkomo A leswi humelela ku leni Butpet ku na mhaka ya ku yembula mugodi lowu ka wu nga ri nawini leswi masiku mambirhi lama nga hundza matiko lamayani se masukana hi le xikarhi laha siku rin'wana swi nge hlamarisi mi nga kuma se ku ri na nyimpi matiko ya pfukelana swilo leswi a ho swi twa kunene a bibileni hi mhaka ya leswi nga ku humeleleni le ka Xamfana a ni ta ku kwala ka nkarhi wun'wana ka nongonoko loko swo endla hambi ku ri mina ni nga za ni kaya ni ya ringeta ku lava vanhu lava va nga vona lava nga na vutihlamuleri mi ta kota ku mi hi pfuna hi ku sweswiwani ndhawu leyi a yi tshamisekanga ene se swi tlulele na le 14A laha ni vona ku khombo swinene loko va ndhawu visita va nga hlamuli nchumu hi swilo leswi nga ku humeleleni ku endleka yini but muti wun'wana na wun'wana a Xamfana a Mbebule hi leswo swilo swa ndyangu se nhlayo yi ngetelelane hi vanhu vambirhi vanharhu lava nga va tiveki ku va huma kwini ku nga vahlampfa a yi problem ka ku tshama na vahlampfa mara va tshama va karhi va endla yini na ve le ku yembuleni ka mugodi leyi se swi fikelele laha mi kuma ku vaakatiko va ka Xamfana na lave le Asilawa va xinuna va nga za va ku no enough it's enough vanhu lava va ta kumeta va fuya laha n'wina va xisati a va famba kambe va va onhe ni vula ku lava va nge va yembula mugodi va onha yini a ni ngo loko ri va onha kavula va onha ku ya hi milawu ya tiko na timhaka ta swicelwa kambe ke handle ka sweswo vaakatiko loko va fane va ku swi ringene va kha va ku va onhela yini a ni ku loko munhu a fana a tshama la Butpet i fane a va na maphepha ya vutitivisi ivi a ta kota na ku va a tiveka na loko ku tshuka ku ri na swilo leswi swi va ku swi hoxekini hi ku swi vangela ntirho wo tala ngopfu aka maphorisa va ya henhla na le hansi hi milandzu leyi nga ku tekeni leyi ku na ti-rape ku na timeda leti va ku ti karhi ti humelela laha swi nga fikelela lava va xinuna se va zaku va yima hi milenge va vula ku vanhu lava a va ha va lavi ivi va xisati ni hele ngopfu matimba va yima patwini va hluvula swiketi va va nga mbalanga va ku lavaya a va nge fambi ku loko va ri laha va hi nyika mali hi hanya hi vona n'wina vavanuna swa mi tsandza ku mi hi hlayisa hina vavanuna va laha n'wina vavanuna va laha ma swi vona se swi pfuxe ntshuri leriya ra ku va xinuna versus va xisati ivi lava ya ve le xikarhi hi timhaka ta ku loko va fika Butpet vakulukumba lava va fambi group va ka maphuvela va swi tiva loko vo fika a thavhele n'wina va vona na va muganga yaloyo mi huma mi ya tshama le sayitini va sungula va grupana va tshama na tinhonga na swibalesa ivi va tshama va nwa byala ri za rixa va chuza sweswi khombo i ku na milandzu yin'wana leyi kumekaka loko va kuma munhu a xitarateni
vo fika va komba hi xibamu va pfala va famba na wena kwale mayini amuhochweni i ya tlakulela masaka i za i karhala i ya vuya se i karhele loko ku ri ku va ku twele vusiwana va nga ku dlayanga se vavanuna I vahlampfa vanhu lava ku kwata I vahlampfa ya mativa swa vava leswi nga na tindhawu leti hayi kona ntiyiso that's why ni ku hi pfuneni n'wina tani hi rixaka mi bahuwa leswi a swi ta kota ku va swi pfuna swinene sweswi va nghene a 14A laha hi vonaka khombo loko ku ri ku tihosi va nga vulavuli va ha pfumela vaakatiko va vona va fuya vanhu lava hi ku ve na case ya tin'wana ti nga pfuriwa swi va ngopfu loko munhu a fika a mutini a ri mihlampfa a fika rhandzana na mhani a mutini a heta loko mhani wa kona a n'wi vonaka a nga kona a pfinya n'wana wa kona loko ku fanele ku vulavuriwa ku humesiwa mali a na va na mali leyi va yi celaka ku le tigolidi va swi tiva ku tigolidi letiwani va ti xavisa kwihi mara switandzhaku swa swilo leswiwani butnet a swi kahle hala ka va mapuve vanhu vo ringana 6 kumbe 7 va nga va hundze emisaveni hikuva van'wana va dlayeriwa endzeni ka tiyindlu va karhi va nga tivi nchumu ku ri tona timhaka leti ta tigolidi ene vanhu va xisati leyi hi vona va tlhaka va yima apatwini va ku vanhu lava nga fambi va ya helo hi timhaka ta ku va hakela tirente aka vona va xavela mugayo mara va kula va za va fika lava va 40 years vanhu lava va nga ri kona a va dya yini loko ku ri ku namuntlha va la ta vona ku vavanuna va vona a va ha pfuni nchumu na lava nga joni mi ta ku i ku wa vuya i kuma ku xihobo xi tshame emutini wa wena i fika vutisa vanhu lava va famba na swibamu ku ya hi information leyi nga kona ene i swilo leswi nga ku masiku ndzhaku maphorisa ya muganga wolowo va ndla yini loko vanhu va kha va famba na swibamu leswi le nawini hikokwalaho ka yini va nga vaakatiko a va pfumeli ku vulavula ntiyiso ku hi lava va nga ku benefiteni hi yo mhaka na loko ku ri ku ya tivhene tindhawu letiya va va already va karhi va swi tiva ku vhene yi sukile jiyani ene sweswi yi nga va hundza ka swikhunyana yi la ku fika kwini va va teka va ya va tumbeta lomu va nga ta va tumbeta kona loko maphorisa ya tlherile ivi va sala va endla swilo swa vona le muhochweni ke a ku yiwi kona ku ya kumiwa ku hikokwalaho ka yini vanhu va kha va endla timhaka ta timayini hi voxe va khomiwa no khomiwa butnet mina ni vulavula sweswi nga va khomiwa vanhu vo ringana va ma 15-20 siku na siku va ti-hawks va kona va ya mara xiphorisa xi nge yi wini nyimpi leyi as long as vaakatiko vona va nga si hlamula va kota ku nyika support aka maphorisa hi timhaka ta ku maphorisa lava loko va karhi va ya ka tindhawu letiya va va karhi va lava vanhu lava ehleketeleriwa lava ivi mi kuma ku munhu yaloyi maphorisa va vulavulaka na yena hikuva va tiva ku i muaki wa ndhawu leya hi yaloyi a nga fihla munhu endzeni ka yindlu ene loko mi nghena mi secha ku tlha ku vuya ti-case futhi ti yisiwa police station maphorisa ya endle 1 2 3 ku komba ku maphorisa a ma hetiwi matimba ku ta kota ku migingiriko leyi huma endleleni yi karhi yi ya emahlweni lexi ni karhataka butnet loko za ku sungula vavanuna se va sungula ku la ta hlasela vavasati va hlasela na hi xivona ku yiwa kwini na that's why tela va le 14 lava se va nga sungula va le 14 va nga sungula ku va va tumbeta vanhu lava ku nga ri khale na vona va ta va ri karhi va rila ku fana na tindhawu letiya ta ka xa mfana sanda butnet a ku ringetiwi tindlela hinkwato ku vanhu lava va nga ku rhangeleni ka vanhu lava tiboso ta vona lava va tisaka ku ya hi information leyi nga kona vo lo tisiwa ene vo tala va vona va tirhela munhu wun'we a va humeli erivaleni i va ta kota ku va vula ku va la ku ta hanyisa kwini tinhlengeletano ta khomiwa ma va vona vaakatiko va committee meeting ku ri tin'wana ta matshalatshala tindlela ta matshalatshala lama tirhisiwaka kumbexana ku ringetiwi ku ta va ku ri na xitshunxo mara va tirhela mani va kona vanhu va kokwalaho ka xa mfana ko va ku mavito mi nge makumu mara va swi tiva ku loko va tlele swilo leswi va swi yisa ka mani laha ku fika ku humesiwa na mali yi tele butnet ka xa mfana loko mi famba 200 rand boy tumba yi khe ha kunene ha problem leswi nga hi xiswona ndhawu leya that's why na vana va xikolo va tsandzeka no ya exikolweni van'wani va vona hikuva va swi tiva ku se va na ti-boyfriend te le mayini leswi a va xi endla vaakatiko lavaya a va ka mati butnet loko ku hisa va heleketa le muhochweni va ya xavisa xigubu xa mati yi nga va ku ri 50 rand va swi toka ti-cold ring va ya xavisa kwale muhochweni loko se va suka muhochweni va vuya kwini a swi tambile se tindhawu letiya va swi lawa a ta ha hlayisekangi no hlayiseka ku vanhu se va sungula no va va hajekeriwa timovha ta vona maswona ni mi twile bot i kombutela a ringetana swin'wana loko ku ri kumpela vo kumeka a va ta ringeta ku va tsundzuxiwa na va ti-hawks na van'wana lava tirhanaka na sweswa timayini va ta kota ku va byela na switandzhaku swa koho ivi na va ka home affairs loko ku ri ku va kumeka va ta kota ku va byela khombo ra ku va tikuma va karhi va fuya vanhu lavawani ku yena munhu loko o kumeka a n'wi fuyini na a nga khomiwi na loko ku ri ku a khomiwa switandzhaku swa kona i yini kumbe sani swin'wana a swi ta hunguta ndhawu leyi yi kota ku va yi lawuleka ni mi twile bot wa mi ni khensini nkarhi wan'wena inkomo katika ni tshame ni vulavula hi swona timhaka leti ta timayini katika a ni swi tivi ku ndhawu leyi ya timhaka ta swicelwa yi ri yini loko xiyimo xi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula 015-297-1855 nhlekani Mas Mpukeni. Mpukeni mjani Sinavete mzee.
alingasitikula mina Mohashi na vaakatiko hi ku angarhela kule na kusuhana Mohashi a mi ri ni lemukisa vanhu van'wana Mohashi a hi ni ya sawutisa ya tlhaveriwa mara ku na xin'wana ni lava ku nyana ku vaakatiko na vanhu hinkwavo Mohashi hi xihleketa ni tlhaveriwile Mohashi ni tlhaveriwile ni nge hembi and if I were to advise a man on the street a ni ta ku famba tlhaveriwa bava swi kahle mara a swi cincangi sorry a swi cincangi xiyimo xa n'we tanihi n'wanuna ni vanhu veri swi cinca van'wana swa cinca ku xiyimo xa a swi cincangi nchumu no va na ku vilela nyana Mohashi ku phela leswi hungu ra ti-vaccine swi fana na ngoma ya Soli Makamu ku varhangeri na ku bombambambamba namuntlha ku vuliwa lexi ku vuliwa lexiya and swi gina swi confuse va nga swi tivi ku is it the right thing ku fana loko mbambiwa yintso bona ni Bill Gates wa timali luya a nga tirhi u la ku vaccinate Africa hinkwayo hi ta mbumburheka hinkwenu swikwini loko hi nga swo fana sweswiya u cince chunu u vulavula statement lexin'wana swo va confusing at the very same time and let me tell you something in media ya South Africa ni nge vuli ku SABC mara media in general yi endli ku va na ku twisisaka ku loyi a nga ta fika a vulavula kun'wani ku hambana na ku a nga swi twisisi mhaka ya vaccine u le ku misleadeni ka vanhu that's incorrect Mohashi a hi languteni constitution itself yi ri also at the very same time phela ku vaccinatiwa swi khoma kumbe swi khumba vukhongeri bya vanhu Mohashi ku i mani a nga right Mohashi from where we are sitting right now a swo va clear ko va ku swidyondzeki na ti-scientist va hi encourage hi vona va believe-waka at the moment that's what I mean ndzi ni teka goza mara a hi nyikeni room point ya mina ku a hi nyikeni nyana room ka lava va nga na mavonelo man'wana mo hambana na ku vaccinatiwa swi kahle loko fika moyeni Mohashi sweswiwani ni fika moyeni ni ku vaccinatiwa a swi kahle vayingiseri lava nga ta nghena va ni attack va ni fayitela hi maribye na swin'wana na swin'wana va ta va hlayi ngopfu Mohashi and based na leswi ni swi twisisaka swona na ku vaccinate lokuwani swi vulavuriwi njhani swi presentiwi njhani ka hina vanhu ku vula ntiyiso a ni ta ku loko munhu o fika a nghena ku vaccine ya n'wina a yi ni khomi kahle currently a hi swi twiseni a va spread the wrong information wena ungu right information based on what ku na misava a yi sava sure ku what's going on kova ku swidyondzeki swi vula tano Mohashi ku swilo leswiwana swi kahle se hi tala ku believe swidyondzeki more than ti-group ta vanhu leto tala vafundhisi a va hatliwi ku twa swidyondzeki Mohashi and mativa ku icini buto mina na swi twisisa sweswo swa ku vafundhisi a va hatliwi la ku swi sungula kwala mi nga hetsela hi kona hi le ku kaya ka yena muyingiseri hi le ku kaya ka yena leswi hi kayakayisaka i COVID-19 right se ku humelele un'wana a ta na vumbhoni a ku mina ni nga loko ri ku i munhu ni nga Pfizer ni na leswi swa pfuna laha un'wana huma na swona ku mina ni nga Johnson ni na leswi swi pfuna laha mina ni nga Moderna sweswo se mina ni va na ku pfumela ku loko mfundhisi un'wana o huma sweswi ivi ku va na leswi nga proviwaka ku va na vumbhoni ani hi nga a nga hetelela a twiwa ko va hi ku ya va twa njhani loko ve kun'wana ivi CEO ya Pfizer CEO yena la nga khoma khampani liya a ku mina ni nge tlhaveriwa a ku mina ni nge tlhaveriwa a ni le ka risk ngopfu he came clear a ku yena a nge tlhaveriwa i ti angeleka kumbe a nge le ka xiyimo xa kahle xa ku a nga tlhaveriwa ku u twa nga ku a nge le ka risk ngopfu ya ku swi fana swi exactly a nge le ka risk message swi senda message wa njhani ka munhu loyi a nga ka thomo hi yo mhaka na Afrika Dzonga yi ku na Afrika Dzonga yi ri a yi sindzisi munhu ku a ya tlhaveriwa se ku yi nga sindzisi munhu hi mhaka ya ku loko ho ti nga ri a wu le ka xiyimo xa ku i nga va ka xiyimo xo biha hi COVID wo tshi i nga tlhaveriwi ko va ku loko mina ni nga phati Vuti Peter ni ta vula loko ku ri ka mavhakisini twange Vuti Peter mi nga ti mara the level of preaching leswi government yi nga ku preacheni kona swi contradicta statement xa ku hayi loko a swi bohi ku tlhaveriwa ka ti-platform hinkwato ho dya swona mara ku vula ntiyiso ni nga advice n'wana ku a nga na ko ku Mohashi swi lo hlangana ne vula ntiyiso and swi need a very deep understanding ya ku u kota ku tiva ku u va ka xiyimo xini ku va u ku yes kumbe u ku no mara vanhu va ka hina a hi yeni kwala tilayini letiya
Nemetweni botomi inkomo entiyisi leswi va swi vulaka swona entiyisi lexi xi fanele ku xi tiveka mingisero mina i ku hava na ku ka mfumo wa lowu wa Afrika-Dzonga va nge swa boha ku ya sawutisiwa loko nga swi lavutiseki kambe va ku khutaza ku yana va sawutisiwa hi ku na mbuyelo ma hi vumhaka ko ku ya hi vuxokoxoko lebyi va byi tivaka ve ku na mbuyelo kambe ke xiyimo loko ku ri ku swi kota hambi yena CEO ya loyi a vulavulaka hi mingiseri laya loko ku ri ku a ni yehi wa tikota i na swa le mandleni na swa yena a nga tirhi munhu sweswo swa ku taniya se ku na munhu a nga ta n'wi boha ku yini kambe loko tirha mina ivi mina ni ku tani vaccinated i endlisa ku yini ai enhlekani baby yes RJ mini chusa hi voice moyeni kasi wena mina a ni namuntlha ka hisa ni xona n'wi mina thawula mi pata kwala timina timbirhi ta wetisele ya mahongweni u ri yini wena inkomo ni na ti-point tinharhu ane yes ku na South African media na international media halanga ku hi consuma swini ni hlamula hospital muni ya ka ti-point ta mina tinharhu xo sungula i lack of knowledge hi hava vutivi ma swi twisisi swa ha vuya kwala loko moni nga attack ngopfu munhu swa ha vuya kwala loko muyingiseri a nghena a ku Bill Gates i ndle yini hi leka vutivi so mina Google is my friend loko ni twa leswiyana ni swi googleisha ni researcha ni ya ka ti-national archive na ti-international archive ni cheka hi xota vutivi botpet hi ku katsa na n'wina botpet hi ti-product ta nsawutiso kusuka titliliniki ta karhi vana hi ze hi fika laha hi nga kona hinkwenu hi ti-product ta nsawutiso a hi ta byi khale loko ku ri ku vaccine ya dlaya botpet point number 2 ne i ku vanhu a ni hi vulavula ngopfu hi vanhu va xinuna hikokwalaho ka yini ha chava botpet leswi swi endlaku ku hi chava i culture na religion ya hina ma swi twisisi mi kuma n'wina kwala loko khalanga mi ri na medical aid mara mi nge yi mi ya consulta doctor mi ta landza traditional healer hi ku hi leswi ndhavuko wa n'wina wu mi rhumaka swona because na ku ya hi ya kamberiwa swa ti-HIV na yini va tiyisile MEC ha chava hi ri n'wansati i ni yerile hi kusuka ka culture leyi hi sukaka ka yona botpet ta mi nyika xikombiso xin'wana xa xihatla hi ku mi ya mahunguni ku nga ri khala mi xokusele minete loko mo dya vuswa bya le xibedhlele botpet va ta vuya va nga mi tekeli nhlokweni va ku mi madubunya or xivulu vana va mi ya nkoveni i culture ya hina mara mi kuma ku xa yona leyi ya hina yo i ya nkoveni a goveni a yi basangi ku munhu a nga yi practice hi ku yi siya yi ta yi violate ti-rights ta vanhu hina hi nga dya vuswa bya le goveni ha swi tiva a no boxa ngoma loko u boxa ngoma hi ta ku mama tani mama tiva khalanga ma swi tiva swi tala ku ndlisa sweswo ku religion ya nghenelela so vunyingi bya vavanuna ne kumbe va va ri busy ngopfu botpet ne loko va ri busy loko a vuya wun'wana hi mbile swikalwini a ku ka vaccine na xikalu wa ni nga rhangi hi xikalu ni ya ka vaccine loko se a swi twila ku ni ta swi vona mnduku ma swi twisisi nemetweni bot inkomo ekhalanga khesila RJ vona ku hela ka vika kahle na n'wina swivetani a khensa a hi kumeni mahungu ya misava awara ya n'we hi lava sesililiyeni hlavangwani ya sesilili nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Nhlekani muhashi la Bushbuck Ridge la vanhu a va fambi va ya ku tlhaveni ka vaccine xitsongwatsongwana lexi xa dlaya ene va nga la ku faka lava va nga tlhaveriwa nkingeni hikuva va nga la ku ya tlhaveriwa lava nga ta ku a va ngheni i ti-rights ta vova lava nga ta va byela ku va nga ngheni kun'wana na kun'wana lava nga ta ku va nga ngheni kona loko munhu sweswi a nga lavi vaccine a yi tshiki mara switandzhaku swa yona swi ta vava hi ku vhele ku ta va na laha swi nga ta boha ku va nga ngheni i nga ni vatirhi va ka health va tlhaveriwile ku rhange hi vona ku teleriwa mathicara ma tlhaviwa se ku teriwa munhu un'wana na un'wana swi famba hi malembe lava chavaka ku ya tlhava vanhu se va nga tlhava sweswi va tele ngopfu ku tlula lava chavaka ku ya ku tlhaveni a va tlhaviwi vanhu lava i mfanelo ya yena swa ku a ya kuma vaccine na yehi kona hi nga chavisani a va hi komba lava ku vaccine leyi endla yini loko munhu a yi tlhavile a swi kona sweswo i
xiphemu xa vumbirhi lexi mikisero mugala lona FM xanongolo kwa Afrika wa vulavula kaya ku tisela wona thi hirla apolokwane namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku ra va-19 ra n'hweti leyi ya Ndzati lembe ra 2021 ni khalanga Pat Mathebula in'wana risumati wa jimo xithanga wa xingiritano wa xichachana makunelo wa ndandadzi ni ri ra ku pfumela ku ri kwala nga kola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na wikimaka i-audio streaming ya mugana lona na FM .co.za khensile swinene loko hlawula xitichi lexi khensile sesililiya lihlava na manga misava ya awara yan'we yan'wana mahungu ya ta vuya sweswiwani hafu ku bile awara ya 13 loko hi kuma nhloko maka ta mahungu ya awara ya 2 kwala ka mugana lowunene FM komba ndlela kasi ke a hi tumingiseriwa meko we u angula ku yini hi rihungu leri nga ri khoma hi ndlela yeleyo ku fana na loyi nhleka Washombo Mfokeni. hi pfukini mjani papa Kona baba. okay Andri kahle ngopfu man. Ni tembini ni vatsaneni ku ve ni kwala Gauteng. kanja Hi timhaka letiya boti va nga ti vulavula tele emakaya ya ta timayini ta ti-illegal mining. yes Man, vo ti bya hina a byi hi pfuneni ku nga vi na vanhu vo ta hi ku famba va fika va amukeliwa emindyangwini ti nga vi ni nchumu hi swona ku fanele ku va na tihlengeletani swi tiveka ku loko munhu a ta endhawini yo karhi yo vhaka na kumbe ku humelela yini hi yena cause swi hi tisela vugevenga i vugevenga leswi nga ku humeleleni kambe tihosi hikokwalaho ka yini mi hundzisa vutihlamuleri lebyi mi byi hoxa ka tihosi mi nga byi hundzisi ka mi nga byi rhweshi munhu un'wana na un'wana mina na n'wina hi ti tshamelaka kwala ka nkuri ka tomu kumbe mina na n'wina hi ti tshamelaka kwala ka manghena purasini kumbe sweswo yes loko mi tshama na mukhalabya loko na ha ri kuleni moya wa vona wu etlela hi kurhula a va ni hlamusela ka minkarhi ya khale loko ku va na miyeni emutini wo karhi a fanele a ripotiwa vuhosini leswi ni lava ku vula swona i ku a ku fanelangi ku va na munhu loyi a fikaka atikweni a tshama nkarhi wo leha swi tikomba ku seni aka tiko vuhosi byi nga swi tivi because swi breeda criminality ku fana leswi hi swi twaku vhiki ri nga hundza ku nghenini muyingiseri kusuka ka Mphambu a vulavula hi timhaka ta ku fana na tiboti va nga vulavula hi tona so a ni ta kombela vuhosi bya hina na vanhu ku angarhela ku loko hi vona swo karhi hi swi ripota vuhosini byi nga endli nchumu hi swona ene hosi yi tirha na khansele va fana khansele liya yi tirhisana kahle na vuhosi va kota ku hi pfuna hi nga tshami na vanhu a switandini leswi hi tshamaka ka swona ku kumeka ku breedeka criminality i criminality leswi nga ku humeleleni so swi va swi nga ri kahle a tikweni and then loko ku ri ke mhaka leyi fanele yi ripotiwa exiphoriseni swi nghenelela mara swi va swi sukile vuhosini hi leswi swi fanelaka ku endlisiwa swona cause a swi kahle leswi va swi vulavulaka ku vanhu va tiko vo fane va chava va hlapfa vanhu vo ta hi ku famba va rhumela ka tiko ra vona a ni tshama ni swi vona swi humelela a hi fanelanga hi swi pfumelela swi humelela swo fana sweswo kumbexani swi hi fikisa lahaya ka ku vanhu a ni ngo na ndlala leyi nga hi khoma muyingiseri wa mehe yi nga va yi kha yi koxa ku munhu un'wana na un'wana a ringeta ku rara hi tindlela tin'wana na tin'wana ta ku a ringeta ku kuma ku a kuma swo dya kambe xivutiso i ku swiyenge ku na swiyenge swo hambanahambana ku na vuhosi ku na va mfumo wa miganga ku na va mfumo wa xifundza ku na va mfumo wa le xikarhi hinkwaswo swiyenge leswi swi le ku endleni ka yini ku vona leswaku hetelela ku va na ntshamiseko hi ndlela yaleyo entiyisi ngopfu boti ni khani ya ku heteni loko mhaka yi humelela a tikweni ro karhi kumbe a mugangeni wo karhi kumbe a xitandini xo karhi vuhosi kumbe ndhuna yaleyi nga kokwalano yi fanele yi va yi kha yi swi tiva and then na khansele ya yona na vaakatiko va kumeka va vulavula hi swona ku mhaka leyi a hi tekeni hi ripota xiphoriseni and then xiphorisa xi vona ku swi endla yini a hi tekeni hi yisa ka ndzawulo yo karhi hi vona ku va fanele va endla yini hi yona ngopfu ka mineral services ku vulavuriwa hi timhaka ta yini ta ti-illegal mining ka switanditandi leswi ku vulavuriwaka hi swona so vuhosi bya hina a byi hi pfuneni byi nga kumeki ku yisiwa mali yi famba hi le hansi ka tafula va tsipa tihlo swi nyika a va swi twi kumbe a va swi voni ku humelela yini emugangeni wa vona hi mhaka ku swa hi onhela tanihi vaaki va tiko and then ku ta va na ku dlayana va vulavule hi ku dlayana boti lava nga nghena va swi vulavula and then swa humelela sweswo a swi kahle hi kombela vuhosi bya hina a byi hi pfuneni a byi hi rhangeli hi kumeka hi lunghisa emuganga ya hina hi lunghisa matiko ma hina a ni nga lavi ku vulavula hi yona mhaka leyi but nonetheless
ta vulavula hi yona ntsena boti hi mhaka ku yi ni karata swinene so ni mi khensile swinene a va kumetiwa hi pfuna swinene no vona ku pfumela ku ri muhumelerisi va ta tirhana na yona mhaka leyi yi ta fanele yi kumeriwa ndzawulo leyi ya timhaka ta swicelwa na valava va tihosi hi twa ku kahlekahle na xifunda na vamasipala hinkwavo vanhu lava va fanele va ta hi byela ku a va swi voni swilo leswi nga le ku humeleli ka miganga leyi nga hlayiwa ke loko ri ku va swi vona va endla yini ni khensile swinene nkarhi wa n'wena iko mi va na vhokeni ra kahle ri hela kahle mi va na weekend ya kahle sorry hayi swilo leswi mi swi dyaka a swi mi rhandi tshikani leswi va swi dyaka a swi va rhandi a va tshiki 015 n'wana mingiseri loyi i hlekani Aye, but tete minjani. i pfukeni minjhani buta mina Aye, na valava. a khensa Mayivona Johnson and Johnson. Hi kule yona yi tela na tiphuwara ta kahle va hi phuwara va tlhela ku leri va tlhela ku very plastic atisia hi kula hi nga pshatsari se a yi nga ta hi bohila vanhu va ka hina hi nga yimeli ku Johnson and Johnson yi vanhu va ta va ku sorry hi nga yimeli ku byeriwa ku vununa byi ta va byi ta va na matimba vo karhi loko mo chave Johnson and Johnson a hi chavi hi ku sweswiwani loko vo ku na diromu halawani ra mati hi ndani mina hambi a thyakile mi ta kuma matimba ngoba vanuna mi nga kuma lani n'wana lehisa swin'wana mara sweswi hi fanele hi ya tlhava hi hina vavanuna hi salela ku ndzhaku mi vona ongeti vavanuna ku salela loko ndhawu ka hina i mhaka yini ku hi busy ngopfu kumbe ku ve na mahemuyemu yan'wani ya ka ya nga ri wona yo loko i tlhava i ta twa switandzhaku swa so loko i tlhava vanhu vo tala hi languta ku va nwa ni mani khume no vula ku vanhu vo tala hanwa ivi mi kuma ku va dyonga ku loko wo ya tlhava hi ku ve i fanele tshama siku mambirhi va ta lula ngopfungopfu va lavo khoma baji hikokwalaho ka yini lava khoma baji a ni lavo ti xavela va swi tiva ku loko hambi no ni ya tlhava loko ni jampa munhu a ta swi kota ku ti xavela se a hi tlhaveni yi nge he da swi kotanani a yi phuwara va tlhela va ku leri va tlhela va ku waterproof swi kha ku hisa mara a hi nga swatswara hi nga ndli nchumu yi ta na mafurha a hi tola mafurha lawa a hi nga basiloki na tidlezerini se sweswiwani yi nge ti ta fika yi hi jikela hi nkarhi lowa makumu se a hi sirhele a hi khaveni a hi sawutiseni vanhu vavanuna ni mi tweli bot ni ya vavanuna hi nga ndzhaku bo tete mi hlayiseka mahela ya vhiki ya va lamanene tanihi tolo na toleni na masiku man'wana lama hundzeke na khensa swinene na n'wina swivetani bot wa mina khensa inkomo tene given inkomo xin'wana lexi vanhu va fanele va xi tekela nhlokweni hi mhaka yaleyo i timhaka ta leswaku ka vula ku un'wana na un'wana i na lunghelo ra yena ra ku langa kumbe ku hlawula leswi a lavaka swona kambe xivutiso i ku na lunghelo rorolero u ri yini wena hi lunghelo ra mehe ra rihanyo ra ku va ni tisirhelela kumbe ni sirheleleka ehenhleni ka mavabyi lama kumbexana man'wani ma koho ma nga tisiwa ku hi wehe sweswo mi ngitsera unghena lona FM 015 twana loyi hi hlekani muhaxi na vayingiseri va munghana lonene FM ya twala nhlokomhaka botpet ni nga ku vanhu hi hluphiwa hi vutoya bya ku chava ku fa ene ha swi tiva ku ri un'wana na un'wanyana loko hi kha hi hanya hi hanyela swona loko hi za hi beburiwile phela swa boha hi ya kona se mina ni voni xin'wana xa ku munhu a nga za a tlhetlha a ku heyi a ni tlhaviwi a hi tlhaviwini loko hi fa hi to tifela hikuva ri ta ri yo fika hi ta ku yini na khensa muhaxi sweswo mi yingisera munghana lona FM khensile muhaxi a hi tweneni loyi inhlekani Hayi minjhani na vaxumi? hi va voni mani hi ngo vo hi pfukile. a khensa Mi vulavula na Helen Maswanganyi ni ri kwala Giyani. inkomu manele Hi leswo ni twa ku vava swinene. A ni kombela ku lavisisiwa mhaka leyi ya ka Department of Labour. Lava va ta ku claimeni ka ti-UIF mi kuma va pfuneka hi siku ra vunharhu kumbe hi ra vumune va ri karhi va etlela kwala handle a gedini ya palamende.
hi leswi va nga hlamuserisa xiswona ne loko i va i tsarise vito a hange i ri ka number 200 hi ma 12 navusiku ku tlhe ku va na munhu loyi a vitanaka list liyani ku vona ku wa ha ri kona ke. Ni vulavurisa leswiwani tolweni ku te mutswari manana va karhi va famba va kombela ku chajiseriwa for yini. Mina ni tirha kwala ka Department of Public Works a Parliament. Ni va vutisaka ku mi ngo chajiseriwa for yini mi le kwini va hlamusela va ka ni teka Department of Labour. Ni fike tolo ni tlele kwala. Se loko va hlaya list hi fake hi va hi ri kona ene veri hi siku va kota ku pfuneta vanhu va 30. Ku heta kwalano i fake va hileswo a ni ku na gate le gateni ma security loko ku riperile va hetile vona va kumeka va ri halendeni ka complex va ti pfalela va ti khiyela lava ya va nga fola va tlela kwale handle a gateni. Again hi ku hi hala khala ku ri na ATM khale a ku ri na ATM la xinyamini layani leswo mi kuma vanhu va tele va tlele kwalaya se ni ku vanhu a ni va vona loko ni nghena gate mara ku ri ku humelela yini a ni nga swi tivi se a hi kombela ku ri ne a swi tshamisekanga no a swi na nchumu hi leswo a ku investigatiwe hi leswo vumunhu byi kwihi xana loko ku va ku humelela swin'wana na swin'wana va hatlele kwala handle va hlamba kwihi va kwini loko rixa ku humelela yini va te va longe na minkumba mani lava ni va vulaka a va khome na swinchalani va pfuneke hi siku ra vunharhu ku nga tolo va tlhe va ta helela tolo va kun'wana nga ni khensini hi ko ni pfuneka so hi kona ni nga pfuleka mahlo ni sa ni hlamarini ni ku hi ko mi pfuneka ku sukerisa hi wambirhi va ri kwala a Parliament ni ku a mi tlela kwini va ku a mi tlela gedeni n'wananga ene ni tlerisa leswiwani va ni karhi ni yimele ximalana hikokwalaho ka yini Department of Labour yi nga kumi system leyi loko ku bukiwa layini manitwa ne ku kumeka siku munhu a byeriwa ku vuya hi ti-8 ta n'hweti yonke hi kota ku ku pfuna hayi ku vanhu va tlela a gate. Ni byele ni ximalani lexi va xi landa i xa yini xa UIF lexi va xilende xa UIF va tshame va tirha kun'wanyana. Okay. Se a swi tshamisekanga botpet na sweswi ni twa ku vava ngopfu leswi loko mo ta la ka Labour yala ku va ku tele vanhu va ri kwala gedeni hi leswi va tlhe va fake va famba va lava na swakudya u vuyi ta dya na matino a wu hlambanga loko i la ku pfuneka ene a hi Labour yaleyo ntsena hi ku na la Polokwane la Landros Marela ni ku vona va tele kambe ni va vona va tele ku ri na nhlekani ku titani se ni swi teka ku va te ku pfuniweni va famba loko mo yima mi vutisa mi ta kuma ku matirhelo a ya basangi mi kuma ku va boheka ku van'wani va tlela a ni vuli ku va endla swona mara loko mo yima mi lavisisa vuxokoxoko a hi kombela ku ri a ku vi na matirhelo yan'wani yo antswa hi kota ku pfuna vanhu va ka hina i vanhu vakulu botpet ni vulavula hi mhaninkulu swinene a swi lava i vankulu mani un'wana na un'wana munhu hileswaku loko hi fanele hi kuma vukorhokeri bya mfumo wa hina hileswaku ho fanele hi hlupheka a swi fanelanga swi va tani a swi fanelanga swi va tani ene veri hi siku va teka vanhu va 30 ni byeleni ku siku hinkwaro loko ni nghene ni te ntirhweni ni nghene hi 8 ni chayisa hi 4 ku va ku tirhiwe 30 wa vanhu na swi twisisa ku i minkarhi ya ti-COVID na hina sweswi hi le ku cincaneni hi le ka rotation mara a va te na maendlelo man'wanyana yo hatlisisa ku pfuneka ka vanhu hi karhi hi hlayisa na vunduti bya vanhu na ku ni khandziya bazi mina ka Makhuva nampundzu a ni byeriwangi ku ni ta va ni ri number 100 ivi ni fika le va ku hi teka 30 hikokwalaho ka yini swi nga tivisiwi swi tiveka sweswiwani ku na ndhawu ya xikaya namuntlha yi tivisa ku minduku ku ta kha ku tirhiwa na mindlwana ku ta kha ku tirhiwa hikokwalaho ka ku na vanhu va tsarisa hikokwalaho ka yini loko ku va na backlog na vo va ndhawu leya timhaka ta vatirhi ko va ku va nga endli pulani a ku ndivi sweswo loko ku ri ku bukiwa layini va nyikiwa siku ro karhi va ta kota ku pfuneka hi rona a swi tshamisekanga ni mi twini mani na khensa swinene a yi langutisiwi hi khensile swinene hi ta yi landzelela and na tshembisa ku hi ta swi kota ku yi sala ndzhaku leyi inkomu a hi xumeni inkomu mani a khensa thank you hileswaku Afrika Dzonga
leswi ni lavaka ku vula swo hi lexi lava va nge le ku hluphekeni ku tlula na mpimo ani Afrika Dzonga hina swisiwana hina hi nga ta va hi landza mali ya ti-UIF hina hi nga ta hlupheka hina hi nga ta va hi landza mali ya ti-350 hina hi nga ai khona xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula emasikwini ya le ku heleni ka vhiki ya ku tsarisa vavhoti tihofisi ta ndhawu ya xikaya ti ta va ti pfurile awara ya nhungu nimixo ku fika hi awara ya ntlhanu ni madyambu hi mugqivela wa ti-18 na sonta wa ti-19 september va ndhawu ya xikaya va ta langutana na timhaka ta ku tsarisiwa ka vavhoti tanihi ti-ID to fana na leti ti nga humesiwa kambirhi ku cinciwa na ku lulamisiwa ka vuxokoxoko bya National Population Register ku ta pfumeleriwa ntsena swikombelo swa ti-ID eka vanhu lava endlaka swikombelo ro sungula loko ku ve ID ya wena yi lahlekile u ta pfumeleriwa ku endla xikombelo xa certificate xa ID xa nkarhinyana hlayisa swipimelo swa rihanyo swa COVID-19 hi minkarhi hinkwayo loko u vhakela tihofisi ta ndawulo ya xikaya hunguleriwana ri tisiwa ka n'wina hi ndawulo ya xikaya ha hlayisa kulompoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula inkomo botpet na mxeweta na muhumelerisi xivambu ntweni twa ku vava ngopfu tolweni kwalaha vuhehli ku na swipotso swo karhi la maphorisa a va famba va cheka byala tanihiloko va nga na maphepha instead ya ku va teka byala va famba na byoho tanihileswi va ndlisaka xiswona mikama yin'wanyana hi xinawu a va ndli swona va diziwa hi 300 rand va teka tikheyisi timbirhi va tshika byala lebyo leswi vulaka va ku nweni a byi nge fiki le byi fanela ku byi ya kona maphorisa ya le Giyani a ve le ku tirheni kahle botpet ni kombela ku mi swi lavisisa sweswo kwala vuhehli kwala xikalavito ni mi twile xikalavito a vuhehli kambe swi kahle ku hi ku maphorisa ya le Giyani a ve le ku tirheni a swi kahle ku hi ku ya hi xiyimo lexi mi nga hlangana xona kwalano a va tirhangi kahle a ni tivi kambe no pfa ni hleketa ku hi nga swi vekisa sweswo ku ya hi xiyimo lexi mi nga hlangana xona swi nga va swi nga fambangi kahle eka vuli kambe ke n'wina maphorisa le Giyani swi twenini ve ri mi fike mi teka ti-case timbirhi ntsena ku a ku ngo va na ti-case timbirhi ntsena kwala kambe ke loko ri ka ku nga ri ti-case timbirhi hikokwalaho ka yini mi teka timbirhi nako 300 yi ya kwihi or mi kuma 150 mi tala ku va vambirhi venini hi so hayi ko a hi mi twenini loko ri mi la ku hlamula vaphorisa le Giyani ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula musumbunuku ne kambe ke yi langutiseni mhaka yeleyo ve ri a vuhehli mi endle tani swi ntsundzuxa un'wana a nga tshama hi rhumela hungu na yena ku van'wana va maphorisa va xavisa byala na hi nkarhi leyi ku nga xavisiweki ku ve hi vo maphorisa a nyika xikombiso hi van'wana va ku va koho ka layini leyi ya hala va hlangana hala a ku na phorisa rin'wana ri nga na xithavhene swi kutaniya kambe a hi mi tweneni kumbexani siku rin'wana mi ta kuma nkarhi mi vulavula hi swona a hi hetseleni mi yingiseri loyi nhleka hi pokeni mi njhani papa Kona vulavula na George baloyi la Bixlut ne he bu George swilo leswi mi vulavulaka he bu George aye ni kombe mi yima kahle a mi twali kahle ene na va nga mi yingisela va nga vilela ngopfu ku hi ya na n'we mahlweni mi kha mi nga twali kahle bu George ya le kusuhi mani leswi a hi ringeteni ni ri a ni run back at all yes so ni run back at all ni tsaka le kumbe ba kahle ba kom kahle ba a ni mi twi boti wa mina layini ya n'wina yi kahle a ni mi twi na nchumu layini ya n'we yo yi nga mi poyila mi yingiseri wa mehe a ni zangi ni twa nchumu a ni zangi ni twa nchumu a mi ri ni chayisa mara a ku na loyi ya ku Giyana ni lifita hayi mafurha ma tika mani emakume kaya timinete ntsena ku bilavula ya 13 mingisero mugara lonene FM makomba ndlela i nkarhi sweswi wa ku hi twa ku nongonoko dzumba na mina yu fambisa ku yini na DJ Matt
fikile DJ Matt la ata kota ku va ambyela ku namuntlha ka dzuma na mina va yimise ku yini hi ndlela leyo nakona ku Afrika wa vulavula a humelesiwe hi tinyiko Morgan Chivambo ni khalanga Pet Mathebula i nkarhi wa ku ni ya ka ku hela ka vhiki ni ya ti vonela swin'wana swi nga koka mahelo ya vhiki ya ku titimela leswaku loko ku titimela ku tani swi vula ku ta va ku ri right ku ta va ku ri right maxelo yo tani ya rhandzela sweswo ku ya hi pfuna ka swin'wana na swin'wana ma swi vona ku katsa na loko munhu a lava ku va ku ri right ngopfu loko maxelo ya ri tani ya DJ Matt with Pat 3 hayi kahle ngopfu exap maxelo lama kahle ngopfu makahle hi kotela ku tshama hi vona bolo wa ta ku wa tiva hinkwaswo kahle u tshama kaya i wisa ku ya hala na changara swi nga swi ku kumisana ti COVID ika tizi yi hlangana na swona va ku ri xikumakumana seven zuma njhani hoyi namuntlha dzumba hina kwaito mix namuntlha ni khome ngwenyana yin'wanyana leyi yi nga tsala risimu yi sungula yi tsala tinsimu ta kahle vanhu va cina hetelela ku hayi wa yi nga ku mina rivala la ni humaka hi kona ivi ya longoloxa hinkwaswo leswi swi nga humelela evuton'wini bya yona yi la yi taka hi kona ntsena ku risimu leri i ra lava ni humaka kona ivi sweswi hi lembe leri a humesa album a yi thya risimu leriya ra khale ra ku sungula ri nga n'wi dumisa na ku twa swona mara xin'wana xi nga rhonga swa ku yile good bad i ku ve vanhu lava hi tivaka va le kusuhi na yena va hi tsalisa ka ti-insurance va nga hi byeli swi rong ngopfu hayi kona a hi ku byeli mhaka a hi mhaka xikongomelo ku ri a hi ku byela i ku dya mali i ku hi ta kota ku hoxela loko a yi ku hoxeatli mali hi ID ya mina ni vula ku a ni xikongomelo ku loko ku va ku ri sweswo ko kumbe na hemba sesilili a ni xikongomelo nkulu i ku ndlela ku hi kota ku pfuna hi kota ku pfunana sesilili na hemba i byeleni swa ku mina i ri swi bihile ku hina hi tsarisa maxaka ya hina hi nga ma faniselangi ku hi ma tsarisini se ka ndzindzakhombo leswaku kuma bokisi na swi twisisa swi right la ka ndzindzakhombo ka ku ta timali laha hayi ku bihe sweswo swa ka swi nga tshamisekanga mara swo tshamiseka bihanga DJ eka swa wena swirongo ene xin'wana ne lexi hi fanekele hi xi tiva i ku ID number ya munhu i ya nkoka ka khulu kwalano na a swi hluphahluphi ngopfu swa ID ya evakayena ni pfumeleleni ku mahungu a ya heri ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.